Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kirunar ki bompala ban itu durkmat. Kiliyok kung ay kapisa kabakot nyawlak nyawjar sanspa tengka. Hadin bakila kandang ya kawe ke ATM joka Meghalaya Cooperative Apex Bank Aboy Rembong Branch. Katkum ke jingtip layok lum. Ki pulit ka umroy PIC layok pedang ya ke Ijahar. Belam mudui du branch manager joka Meghalaya Cooperative Apex Bank Limited Aboy Rembong Branch. Baki runar ki bompala ban itu durkmat kila kandang ya ke ATM maksnong Aboy Rembong lum dait kla. Kabla antat kabla jia pedang ke sitang senia jong santarik uyayong arjar apun reo. Hadu ke step jong kanre tarik uyayong arjar apun reo. Lapan tip bayakani ka jingjiar alap the way security card akapor ba pravje step jokan rew tarik uyayong. Kat bau danglit play ya kamera ATM namar baka khang. Naga dur blapa de kipulit la saki baki runar kla suat daga machine menyo ay pisa. Halor kani jingjiar kipulit kila register case berkidang penlong ya jing tokit babania banyo kem ya gibdon kti.